प्रजाना ngang ki lupa lising manga yen ba lising mari yen ba ohum yen ba du da chatna bot hadraga ngasai gi thikada ani khangdi drug la lo mani khangdi thagalaga di what can we expect from that kind of a person my governance ki knowledge su leroi ma gi objective di ma chang re paisa do hana recover to ba ma di business ki oina khala ani hariba aduna ultimately masida ngasigi responsibility se kana loga da ge da ikoina praja su lokhom thu hariba we need a clean government nadra ahung bai ju khoi try to yeng ta bane hariba try and tested or me sing som hanjan som thagatna som karan taraga di what can you expect nadra adu mai to praja sing su khadang bhab ta ba khadang ekhoi gi manipur si ing ta pa chakhat pa nuai ba lama ma oge haraga di majugi mayam du da leadership oiba mi khara darkar lei aduga hojiki kuki jo amasung kano leiba tangkhul gi leiba problem si su ekhoi hojiki pot se yamna hena escalate tawdna deteriorate tawdringi mamang da hojik se kuki ga jo kari hani hojiki tangkhul ga tawri problem se kamai tong solve tawga ge na khoi action lobo hoba tare hariba akhoi manipur da hoji aya mana blame tawri central government neba central government ki security force di manipur government ki law and order machinery do mating pangbala ibne hariba aduga akhoi manipur gi police na tawriba thabak to da mating pangna boy assam rifle jo requisition to bi army requisition to bi main lead to duri di manipur gi state ki law and order pa machinery do ne hariba akhoi sp na tumi leraba dgp ro tumi leraba 2023 gi may gi tarik ahum da thoi bi hida irang do akhoi na bodi manipur gi chief minister khakta blame to ko matam du gi matam du dgp or nupa do na man kari role logi ge ba why did he fail mana kai do bu anticipate to bungam drino mai ki intelligent failure do chief minister no bodi lokhum doi adu bu not only chief minister magi makha da leriba dgp igp intelligence masigi entire hierarchy singsia masi su failure oibudu do makoi su chawna thodang lori bane heriba aduna ikoina lebak se lengak se afaba ma thamge harb targa di not only kari hani afaba political executive tanatana makoi wo support toriba makoi wo advice toriba suma bureaucracy is officer khangde ips khangde makoi su mabuchen sengna sincere waina advice pi bata ba adu ai koina hojik uri badi manipur ge leiba bureaucracy je asum ubada ngasai ge donald trump sina aran ba torko matam se da magi leiba bureaucrat sing natrag mai advisor sing da cabinet minister sing gina pai sum haiba mana taning bo wadu da sum ba chief minister du na taning bo wadu da sum haiba ase phate si smai to wan haiba ge advice pi bagi gat leiba du mo officer sai di kaya laitra brain khali masi ki train sida sum chalaga de manipur di adom lekha ta bagi lambi dom da sum sakane diki khabar yauri ba pau si ki allegation se kuki militant sing na to buni haidana yauri ni ko ado raga di ekoina expect to buse kuki ki civil society organizations maroina kuki inpi board su kotu board su Ukhrul district ta leba kuki ki civil society organization khara leidina makhoi gi site gi haibo pausi lali buar su chumi buar su especially lali hai na makhoi khatang di sengdo kom thoi kaina da atop any event nama torko matam da di nongwei kamna bani khangde amani khangde to matam sta ngasai gi makhoi naga na kapsil lakuni buar su atopa da maitai na kapsil lakuni buar su makhoi ji yamna victim gi card ki mong da mara leitabu ene he tawri hariba sigi matang da su aina kuki civil society organization sing da amtang sengdo haning badi hairiba issue sida makhoi gi stand kaya kari lege makhoi na extortion to bu sida yari bra natraga yada bra natraga masi lali bu hasu chumi bu hasu amtang di ai sengdo haning e adana kuki civil society organization da ai appeal do jani pabung khoi gi pesha lambi chatpagi pesha lawba khoi gi extortion to basi khoi phongna tawkhalapagi mawong ni ngasi ngarang issue sunate dubu pabung tax lawbagi sisu khoi vehicle tax good tax road tax haidana pabung tax si laina tongan ba makhoi gi extortion je tawraini sigi matang sida pabung akhoi extortion gi matang se ehang hodok patasu punjab duni india da hek tin gi bedagi hariba akhoi gi national highway singda akhoi na hana thengna jabasi miyam na hana khoi na sum tajabada hariba khoi gi nation im gi kanglup singna hena chatharamba adugumba kaino makhangni
sigi thabak se adumapu sigi maraksida jelaronggi ichinau sudum yaubagi pau se khoi dum thengnai adumapu masida kuki militant singni haidana khogi su group ta yauri pasingna su yam open oina sumaina khogi security forces sing gi mamang da dum gp gi through da kapagi khotpagi khogi pauche sing da su yauba thengnari sigi thabak se pabung masi taxing se vehicle tax good tax road tax launa makoina extortion tawriba paisa je karai da seasonary no ha bisi pabung ahang na pandaga su pabung haidra su moina seasonary paisa mafam jidi miyamna khangdana leirabane ba adumakpu si issue si sangna laga su ngasi maksu adumak khogi lengakna khogi india lengak amadi aduga manipur gi leiriba khogi lengak sina adumak masigi matangda khogi karigumba haidi masi lephanaba thabak amabu lokhatpa ngamdaba se pabung masi kari masi hidden agenda hagadra natraga pabung lapse se kari da kamai le bijan pabung tungtam bi ko ge extortion ai se ge meaning se ai kitang khala halamge extortion ai se force na dana namdana amusung ki halaga paisa low je extortion koi masi voluntary nati hariba adana masida yabe elements yani se either intimidation or threat tawraga masi pesa piu haidana maroina illegal loiba dongba organization sing haitare ko sum masine he tawi masi lambi da chelakwa gari da tawi natraga business establishment da tawi natraga government gi employee da su sum tawi contractors sing gi su sum tawi masi yamna manipur da di anobudi nate extortion na se yamna adum mayamna familiar oraba dugumba phenomenon namani haribo ko aduga hangasi khabar yauriba Imphal Ukhrul rota office kuki militant sing ne haiba sing da kanguna gari trip khuding dagi pesa lawi hadana hali base mase aikoina hogiba matam jidadi Imphal Ukhrul ro sida sumat tax lawi koleba extortion tawe jike atani mase anowa phenomenon namani ada masiga jiki tholai basiga handake recent past tangkul naga singa kuki ga some kari hani violence tawba yum mai thaba tangthokpa khotokpa tawna sida sigi matungda most probably hojiki kuki militant sing su group ta lay orangba tu sumali makoi gi funding wena ba hai tare ne ko makoi gi khulai leina babu orga su natraga makoi sa ba thangna ba makoi experience mayam ada kari matamda militant sing sina happy ba kan report tori ba mi sing da tu ro pi sung yawi hari ba madu gi experience sing do mit tawna ba da mangta extortion tar ko ni ada basida open hai bo hai mi yauri ko so open sida phongna in public view hai tare ko ada most probably even security personnel ki mamang da su hai ba paisa si lowi hai ba sine hai ko open hai lai se ada mase yamna afaba kari hani phenomenon natraga thabaki natti hariba masigi consequence ani ohum lai ahambada consequence suppose transporter suna jiki gari kano trip pamagi palising mga piro toro tara piro pigrani herboko especially koi goods transport to matam jida hariba paisa se transporter do ma business to nina hojiki mase asai goods to transport to mi sing da masi force hapsilakani hariba madugi hapsilakko paisa se amu ngasagi retailer natra distributor oiba port yoriba mi singduna amu consumer da amu hapsilaga amu yongani hariba aduna amasida khwaidagi masigumba extortion sigi saitheng je phangaduri si in terms of the port ki maman hengat padu consumer singa thengaduri ni hariba ko this is one penwani suppose alu kilo rupa kun bibado sai goods ki kariya extortion loram rupa kun ma thone tro kuni thoi oiduri ni kudom mana hayo to ko sima dum baja singna awa sin nangani ani subada extortion to wasigi yamna long term oina thattaba impact haidare ko natro consequence comment to ge da makoina left na masigi pasha si collection tar ko sina makoi gi leiribo operation si sustain tawna na bai damakta makoi khulok su khulai leibada amasung anuba manpower hapada masi mating oigaduri ne heba aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯕꯨꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯨꯗꯁ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯃꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯧꯔꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯂꯣꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯠ ꯊꯝꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯩ NSN IM ꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯎ ꯒꯦꯠꯇ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯎ ꯒꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ NSN IM ꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄꯔꯃꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥ ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ every trip khudingi paisasi amuk supermena ga swaisida amuk lowi hariba si nataba NSN ge di amuk go down tax kai na amuk collection tawom lai koina koina personally di knowledge lai bada hai tare ko sina marang gi da kai han masigi go down tax kai na business ka lo khuding chi chahi ma gi paisa lakh ma biu ani biu hum biu da mai tawi hariba aduna masigi collection tawbasina amuk kamai tawge da jamane transporter singduda se singdugi de magi additional cost to hapsilaga ngasai transport toliba mi dudagi paisa lawduini adana similarly hojiki port ki mamanda add tawduini kudamai habada car am pusile en khalase ko car yonbagi car ma yonbagi sida ngasai NSN na low road kali hani se extortion lupa lising mangal hore en khalase ba ngasai car gi dealer singina lupa lising ani uma che lupa lising tariat se hapchin gaduri ne ba okaina adu narong gi biram ne de hairoi moina logistics kuma kari kuma ma haina maming je thonjilaga maina consumer the pass on to we hariba masima aduna masigi kaino to busida collection se NSN IM gi mai sarkar ma salai di se mogi kari hani kadar mayam recruit to maintain to se masigi main source of business kano se revenue se hariba extortion sin la ga doini extortion business establishment gi to ba adagi government employee gi to ba adagi goods ki movements gi to ba adana masina maram moidana without having any other source of revenue adana NSN IM sin yam sauraba army battalion kya maintain to na leibang ami ne hariba adada ahum suba question da hoje ki koi anchor na hangwiri ba central government gi so also state government ni sia masi yeng gai si kari no sine ba why they are not stopping it edo gi masi stop to dri no masi ki question je it is something like $1 million question ekoi na sum ta bada Imphal Ukhrul Imphal gi senapati gi amasung Imphal Dimapur road sida masi ki collection je kari matam da police ki constable sing police officer sing na hojiki NSN IM ki behalf ta su paisa collection to we have allegation su sum lai hari ko masi je they are hand in glove hai tare ko with the hojiki militant sing ga aduga kari gi dang ta masi khoi ge state ki force na ta central force na crack down to dream no sa hai di manipur khakti wan de nagaland da su dimapur se is a commercial hub amani hari ba business down na to ba masida so sum nagaland government se sum jeng lai central government ki force su khangna sum kana tawi state government manipur da ki so ji ki mau da collection tawriba ji kangpo pida tawriba si loina khangi mane hariba masi tawdrisi ki maram je kaino haibada mase kari haini amarom da ikoi su tawna re ikoi amarom da ceasefire laina re aduna ikoi tawdri ni haina adu reply pi gi hai ra state government na adu masi usinada dana ai moi thokpa ikoi ju khoi thokpa ikoi ju minister sing kari ga su moi gi to hom thokpa development tawro loi re ha ba su masa masu ju phuting ge loi ba adu ultimate burden di consumer sing state sida re ba mi sing sida oi hari ba aduna masida kari hai ni ai sai ko ji cookie sing to na ri ba su agreement se hai ra pa bni
पाबे से दसु एग्रीमेंट से दमसी एक्सटोर्शन से तो पे यारोय हाई बा क्लोज हम यावरी हरिबो बिकॉज से हाई बा कार्ड सिंग से मुखै हिंगदे बै दंग द स्टाइपेंड से होजि रुपा लिसिंग तरुक था मंगी पीरिबनि हरिबा लिसिंग तरुक पीबसिगी मथक से दम कोइ नमु एक्सटोर्शन तो बसे यारोय हने क्लियरली मोय मसाना सु याजरगा अदमाय दंगा हाइबा एग्रीमेंट से साइन तौनरिनि अदुबु एग्रीमेंट से अयामना कुकी की सु कार्ड सिंग से न हाइलाइट तौवे हरिबा मसे मसी वायलेशन तो बसे कनाना मसी करी हनी पुथोकदगे मसी तौरोदमने हाइ बसे खांग हाइ बगी दायित्व से कना लेगदा जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप है नम लेदनको आदि सुगी ग्राउंड रूल से इलिबरेट इन द राइट से एक्सटोर्शन इज वन ऑफ देम on madu haiba joint monitoring group sina masi monitor toroga extortion ki case leibada e masi toroi dabani no ground rukai di khole hadan masi point out torotna haiba even sugi kadar singsi bawa not more than 25% si moi game dagi mapan thokpasi yadi haribni 75% of the su kadars ko mokoi si magi designated game dugi manungga sum lega dawni 25% nama tambiduna my family unaning ba koning ba dugi adagi hara lerambi yai hariba adugo this agreement is very highly violate to bui chang ji ai yang wang rai na khali aduna masi ekoina yengada both central government amasung aroi beda state government ni central government of the joint monitoring group to the yaujar go so he na maro bedi state ki law and order missionary or ba police department ge le officers sina masi yakuk na yengshin ba violate to du mokoi da point out to ba admai to na constant na masi to go matam da masi kari ani even su kadar sing si phoba mokoi ge I card pidna khotna karam mano ano what recruit to libra ano what recruitment si ya de re ba su gi pek si da ko adana ano what recruit to ba case le ga de ma du su point out to do ni adana masi khoina overall ko yeng ba da state ki governance se yamna suon ba especially in hill area the administration se yog da ba adu ge state government missionary se suon ba gi adu ba reflection na mane ai a mai round tham jage Pabung hojik extortion je ngasai khoi Imphal to Dimapur adigi laibet national highway sing je hojik thui je dum khange Ukhrul yaksale adu pabung hojik je khoi gi khongsangi je khoi railway station gi khoi rail bo kai no bo chen ba hore si gi se khoi gi khongsang tu Imphal si by road chat pada pung ani ga makhai muk changi hai pabung adigi jiribam dagina khongsang bo sina one way da 1 hour bo railway da swai chale hai du karigumba hauji conflict su lai re khoi si free movement su yadre hai ba khongsang gi sida akhoi gi ngasai security yam highly ai security laina budi thoi du ta ga su sigi khongsang gi sida pabung keno to bo matam da kitang khoi gi extortion si handarak pagi aduka akhoi gi goods nung porak pasu train da kari da porak pasi da ngasai gi tax se kitang hai ba ngasai thoi be extortion ji kitang minimize ta goni ha ba gi keno di lai pabu si matang pabu kamai tham bi real na ki posai puslak pagi laira da kan to ga di hai ba lambi Imphal to Jiribam gi lambi sida extortion si lambi sida di khara hanjala hantarakani adubu tax collection se moi to do se si lambi sida ngasai ki traffic se hantaraka do ini kwa truck ka kari ka chen be se adu boi di atopa route am da chalaga moi gi phangi ba paisa do hanagi do handadana bom amuk moi chalaga amuk collection to ni nadraga ma na moi no ji collection to du ge ri to sum hengala ka ne ba se ko da mana da truck am da lupa lising tara pi re enkal se kwa ada tara ro tra nga pi har ka ni kun pi ro har ka ni an extortion de sum lai gi ni aina koi na khang ba da koi na knowledge le matam da mapan da gi transport ki goods se Dimapur natraga kano phang la e hoji Dimapur phang la e ri ba masida mapani lai ba mi sing ji Dimapur da gi manipur chong no si ya de ba moi de hoji ki smai to no gunda le re kano le re extortion to bu le re makoi na masi ka mai to no paisa pi ga da gi dil to ga da gi si khang da ni na hoji ekhoi gi business to wa ma kai na ya ma to no si ka mai to gi khang bra Dimapur da le ba Nepali masa gumba natraga naga gumba kare gumba masida ma se courier oina escort oina mokoi je ni ebo oji ek truck ama Dimapur de Imphal yobada toriba khorsa se 30 to 40,000 mu to we hareba oji escort to pi do ni ko escort to na zo ma gi pesa la ho do ni ma gi organization to ge lo do ni
aduna mana la ga hoji gate sida changa maina paisa speeduri ni hariba aduga ngasai 30 to 40,000 gi ngasai gi lauriba paisa se ultimately khoi ge consumer da transfer tawi hariba aduna manipur se pot kwai dei tangba si khudam moina be cement ji bag amada ai ngamada guwahati da gari lupa chami yang khai gumba do ai phanguri khoi manipur de lupa chatru pi dana ko yot purakpa cement purakpa ngasai gi gala mala dana grocery purakpa si su purina sidana tana ngasai CRPF escort jauna hoji ke Siliguri dagi na jeribam phawra ga Imphal da hoji thau gi tanker lai dana ko thau gi tanker gi driver se da paisa se amu piri hariba pi bai di pasigi lambi se da ngasai gi jelerong gi orsu cookie gi orsu even auto organization gi orsu paisa se pi da ya da mina driver se da khosa tauri hariba admain tauna tawu se mase kanona here na hangiba train lagwa se it is something like a boon for us pasagi freight ke cost se hantara ka doini yam thuna la ka doini natra freight ke cost hantara ga hanal pa cham piram madul pa nifu yang khaida po se purga doini dana ko cement we or so chan thana we or so fertilizer or ga so any pot lagwa se adum mase yam di kana ga doini adu laibak thibadi sigi lambi se sida disturbance yam leiba even ngarang to zo kari hani pau da hai du ne hariba railway ge officer ama koi MLA amana mama idu khupang thai kan hari se is very very unfortunate hai tare ko mapan de la iba officer do na thabak tok je ge mai mathau ne la idna ko ada koina media de ki tab da without even speaking or questioning mangwanda explain to no chance to pi the with the I be MLA do la ga mi do phu equal gan to buse masi su yamna barbaric oi ba the civilization da koi negotiation wari sa ba ko pai se ai di sade bi ni na ko ada koi manipur je koi chokole culture re am hai sports am hai koi si am sogon ba wari sa ga problem solve to bu da ka ko da ba kambu ne ari ba wari sa ba si wa yang ngang da ba khut na ta han ba se masi su koi ge barbaric oi ba civilization da khara wat pa gi khudam amane hari ba ai MLA dugi wana ta ba in general waina ko aduna hojik lai ba post da ai khoina masigi Imphal Ukhrul da lai ba si lambi sida kari hani extortion tawre han hare masi media da la other with Manipur sarkar kai dori ge ba what is Manipur government doing to tackle this kind of problem masi kui na sangna adum lehen gi yadna lehen gi haribra natraga thingi haribra no sigi pausi matung sida Manipur sarkar dagi chief minister na ta home minister na ekhoi si tawni khokani thingani haibagi public te assurance am pira kuch leite especially Ukhrul la laiba praja sing sina expect to godri se ekhoi sigi khoi gi lambi se thingjindra samani extortion to buse Manipur sarkar gi mathau se to honingani hariba Manipur sarkar na last year da hoji ke anti extortion cell hai nama khale nama yaw hidna secretary ta sege police ki kari officer kari ka mayam taroga adura with what is anti extortion cell doing ko mase mai so moto waina cognizance lo be abani FIR ma kan to bija mani mobile number adu da le ramni na FIR ma mase public ki domain da le ramni na restart taroga investigation to bunga sai na ya gare hariba adum action je Manipur government ki larok to bataraga de hoji extortion to ri kangbu done moi de kasu ekoi de action kasu laro ai ekoi na to je to nu re to bu ya ne hen encouragement no thola ni hariba aduna Manipur sarkar se mai ki to go to ma thau ji kya khang da ba hai tare ai di Ukhrul gi lambi do borsu senapati gi lambi do borsu jiri lambi do orgasu masi da action na ma launa na we da mukta mathau na leiba ek thengnar ge haba adumba chief minister adumba home minister koi darka lei hariba madu leitanadi pasagi Manipur gi leiba innocent aba praja singse adum suffer to leita amni aduna ekoi gi law and order sida law and yaugre law and order si phata bajigi khudong chaba lorga extortion tawrini extortion harga ekoi na Ukhrul ga Imphal rambi si gagdanate there is also has conflict se horok badagi koi beli dasu extortion mayam lei hariba masi so koi acknowledge to se hariba that is also kari haini ekoi gi chokhat pada masegi masida break kaurim ne hariba I think we should call spade as spade ko haji yam widespread way lei ni ada ngangna badadi masi ngang bada kari haini
it is something like kari hani untouchable oiba panmaya da wa waina mayam singje du ngangna di hariba adubu sigumba extortion sig effect manipur gi economic growth natraga development se da masida yam impediment no moina athing ba mo oiri bani hariba kana mo ni pamna investment to business ma hojare kala se madi business to du gi loan gi interest pi gadra stock gi salary pi gadra sigi marak sida extortion se tawdra rupa supiu organization so matana tawa lairibo organization se makhal kaya degi pesa piu adu to ada to haidna ki handra kholan na to busina manipur gi ngasagi business environment se biset tawi development athintali aduna masi puna makse ekoi manipur se sana leba manipur se ungta sana leba oina nuai na legi harpoidi masi kari darkar lege da we need a competent government mathona leba tabak to ba mai mathau khongba adugumba sarkar amar darkar lei hariba mathau khongba sarkar amak ohen bai se praja gi khut lei hariba praja na nga ki lupa lising manga yen ba lising mari yen ba ohum jen ba du da chatna bot hadraga ngasai gi thika da ni khangdi drug la lo mani khangdi thagalaga di what can we expect from that kind of a person my governance ki knowledge su leiroi magi objective di ma changre paisa do hana recover to ba ma de business ki oina khala ani hariba aduna ultimately masida ngasigi responsibility se kana loga da ge da ikoina praja su lokhom thu hariba we need a clean government nadra ahung bai ju khoi try to yeng ta bane hariba try and tested or me sing som hanjan jum thagatna jum kan taraga di what can you expect nadra adu mai to na praja sing su khadang bhap ta ba khadang ikoi gi manipur si ing ta pa chakhat pa nuai ba lama ma oge haraga di majugi mayam du da leadership oiba mi khara darkar lei aduga hojiki kuki jo amasung kano leiba tangkhul gi leiba problem si su ekoina hojiki pot se yamna hena escalate tawdna deteriorate tawdringi mamang da hojik se kuki ga jo kari hani hojiki tangkhul ga tawribu problem se kamai tong solve tawga da ge koi action lobo hoba tare hariba akoi manipur da hoji aya mana blame tawri central government neba central government ki security force di manipur government ki law and order machinery do mating pangbala ibne hariba aduga akoi manipur ki police na tawriba thabak to da mating pangna bo assam rifle jo requisition to bi army requisition to bi main lead tawdri di manipur ki state ki law and order pa machinery do ne hariba akoi SP na tumi leraba DGP ro tumi leraba 2023 ki May ki tarik ahum da thoi bi hida irang do ekoi na bodi manipur ki chief minister khakta blame to ko matam du ge matam du DGP or nupa do na man kari role logi ge ba why did he fail man kai do bi anticipate to bungam drino mai ki intelligent failure do chief minister no bodi lokhum doi adu bo not only chief minister magi makha da le riba DGP IGP intelligence masigi entire hierarchy singsia masi su failure oibu do mo khoi su chawng na thodang lo ri bani heriba aduna ikoina lebak se lengak se afaba ma thamge harb targa di not only kari hani afaba political executive tanatana makhoi wo support toriba makhoi wo advice toriba suma bureaucracy IS officer khangde IPS khangde makhoi su mabuchen sengna sincere waina advice pi bata ba adu wai koi na hoji uri badi manipur ke leiba bureaucracy je asum ubada ngasai gi Donald Trump sina aran ba torko matam se da magi leiba bureaucrat sing da trag mai advisor sing da cabinet minister sing gi na pai asum hai ba man taning ba wadu da sum wang ba chief minister du na taning ba wadu da sum hai ba ase phate si smai to wan hai ba gi advice pi ba gi gat leiba du mo officer sai di kaya laitra brain khali masi ki train sida sum chalaga de manipur di adom lekha ta bagi lambi dom da sum sakane na dmai dawn ai thamjage okay thank you very much diki khabar yauri ba pau si ki allegation se kuki militant sing na tobuni haidana yauri ni ko ado raga di ekoina expect to buse kuki ki civil society organizations Maroina Kuki Inpi Borsu, Kotu Borsu, Ukhrul district labor Kuki civil society organization Karaladina. Makoigis Haitagi Haibu Pausi, Lali Borsu, Sumi Borsu, especially Lali and Makoi Katang di Singo come to E. Kainada Atope any event Namatorakumatam Dadi, no way Kamna Banikang de Amanikang de Tomatam Masegi Mokoi. Nagana kapsila kuni warsu atopada maintain kapsila kuni warsu mokoi si yamna
victim gi card ki mong da mara laita bo en he tawri hariba sigi matang da su aina kuki civil society organization sing da amutang sengdo haning badi hairiba issue si da makoi gi stand kaya kari lege makoi na extortion to bu si da yari bra natraga yada bra natraga masi lali bo hasu sumi bo hasu amutang di ai sengdo haning e adana kuki civil society organization da ai appeal do janingi. Okay, thank you very much. Ang nungay jay nga